Okay. Hello guys, mumeze mute? Kabisa mumeze neza. Nje kubereka agatrike keza cyane. Icyo ngusaba gusa udutere inkunga ukanda subscribe, like na share ndetse na comment kabisa ku kibazo cyose wakwifuza kugira kuri agatrike ndakuzaniye. Nkuko bisanzwe ni Niyongabo Jean Claude. Iyi na agatrike kameze neza cyane ndakuzaniye. Kanda subscribe kuri Menya computer na telefone ya Android kuri YouTube channel yacu, ndetse unashaka ko dugusha muri groupe uratwandikira tugahita tugusha muri groupe ya WhatsApp ukomeza ukurikirana ibiganiro byacu nkuko bisanzwe. Muragenda muri Play Store usacinge urasacinga iyi application nkuko bisanzwe. Iyi application kanzanye kwereke iyi application yazamutse. iyi application imaze kuyinstara mu telefone yawe nkuko bisanzwe. Abo turi kumwe muri groupe ndaza kubaha iyi application, ndetse ni application iri gukora umuti cyane. Umuntu akwibye telefone agashamo password itari muri telefone ya guys, birakora ku telefone zose maze kubisuzuma. So ubwoko bwa telefone ku telefone zose za Android ibi bintu birakora, ugasanga bimeze neza cyane. Igahita imufotora, igahita iyohereza no kuri email. Hamwe yakwibye yaklikamo gusa rimwe gusa, igahita imufotora, igahita ikohereza kuri email ugahita ujya kwirebaho, ukayishana no mu yindi telefone y'undi muntu guys, ugahita usanga bimeze neza. Rero guys, application nayiberetse ni iyi nkuko bisanzwe ni iyi guys. Uyinjira mu application yawe, kadukore twihuse guys. Umanuka hano kambe ntabereka guys, uramanuka hano kuri next guys, ugafungura hano tukafungura allow kuri location guys. Ikindi nacyo yerekana na location yaho aho uwo muntu ari. Okay guys, na hano hose urahafungura nkuko bisanzwe kuri location ya yahuri. Location itigaragaza naho umuntu ari no kuri map yatwaye iyo telefone guys. Sawa, kazamura guys, ugaklika none hano hitonderwa aha hantu guys, naho utegezwe kuhafungura kugira ngo ifoto y'umuntu izaze igushira kuri email yawe. Sawa, continue. Sawa, dutegereze. Bagiye guhitamo email turi bukoreshe aha hantu. Urareba hariho email ngenzi nsanzwe mfitemo iyi email, mfitemo ni email, ariko reka mitemo iya mbere email yanjye guys. Ibintu bimeze neza cyane guys. Sawa, umaze guklika kuri email uramanura hepfo, kamakwereke aha hepfo kuri next guys. Kongera guys, ukongera guys, ukongera kandi aha. Okay guys, urabona ibintu byacu tumaze kubigera ku musozo cyane, ariko turacyasigaje. Turaklika ko na hariya guys, tukaba dusoje application.